Morning class. Morning class. How are you? Wagenzi banyu barebe ko ndabona abahari. Maze umutara. Yaravuye gatatu ngo barimo araza ariko. Niko shaka. Nifomu yawe iri he? Nayifuza yango ko matecho. Ayo makosa ntabwo nashaka. Iyi covid ni mari ngibizanye. Ndabasubizayo. Muranyumva neza? Yego teacher. Ninde wari mutse cyo kwiga? Wowe shaka. Ako teacher vugishije ukuri urareba ugasanga wowe wabudero utibuka ibyo watwigishije twe tukaba ariko tubyibuka. Kushatse ko musuzura. Reba kangaka karega n'urutwere rwa Madame Samaki. Shinguka wumvira ku ntebe. Muceceke. Hano kanyicara. Wagiye kwinjira komanza. Ngera ngo ndi mu mayo pro. Sinjye namuka. Mujye mwinjira mu komanza. Turumvikana. Ese mwaranga hano muri sala. Icare. Tugiye kwiga maths. Turumvikana? Yego teacher. Mwese mukurikire. Zarashandeye ko note wazifasha. Ndore. Akusubu ahantu twari tugeze niwe yarageze ra. Akira. Niko. Akusubu umunyeshuri yabakira. We maze umutima. Isi ari kumurambisha. Abaye. Bakitabye teacher. Teacher ndamurya n'ukuri. Inde? Nguki. Uvuze nguki. Notice. Note wazifasha Kuri kw'Imana. Aha. Wowe note wazifite? Note na Ibiciranga byatuma mera gutya. Yabiza n'ibyuya. Ariko sha ndabona covid amwe yarabagize ibirara. Kandi yabagize utomati. Ni ibisupusupu. Umva babwire. Ibi bihungu byigize ibirara ariko sha barakeye kabisa komana. Umva. Ako kako nantuzi. Ujya susuza teacher. Takubashije. Covid siyate. Covid nta kibazo. Covid turayirinda. Nta muntu tureba. Haguruka sha haguruka. Hazo kujingiza akuse. Iki cyarimo cyasaze. Niko bazi uti. Umva mwere. Duka kwiga iki? Duka kwiga. Amatako. Kuva covid itangira twagana kwiga iki? Yenda murya n'ukuri kw'Imana ndanabira. Indesi. Abuza wazi kuningi. Kandi teacher genda mu ndavuna kandi gihugu. Akose ikinyesho cyangwa iki? arigisha yunamye mu matako y'umukobwa rero uriya munyeshuri buriya nta n'ikaramu ari gukopera se ari mu matako y'umukobwa Teacher kumbangamira koko teacher kumbangamira. Icyari tuzagitsinda. Teacher kumbangamira. Icyari tuzagitsinda. Natsinde se ndio ntwari. Ibu. Teacher kumbangamira. Kandi no nakakawu. Bazimuti. Ubaiki. Nzayaguha. Yebase. Teacher. Abaiki. Nzayaguha we. Umva mbwire. Nzayaguha. Nzayaguha. Chasa zeda. Ako teacher Ndikanyereza. Mushishike. Mwese mufate note muhari. Turumvikana. Yego teacher. Ndika neza yewe. Mu mwanya wawe. Ako teacher kumbangamira. Kandi gudirwa n'umwana n'ibyo Mu kandi mwanya wawe. teacher kumbangamira. 100%. 20 nzayaguha. we teacher usigaye mwigisha none mu matako y'abakobwa 100% nzayamuha. amaki Amanota. haguruka we munyeshuri kandi wunamye hagarara wenyine ureba abanyeshuri Master, jya mu kazi kawe mu biro byawe. ahubwo ni master we mwarimu utegeko ni n'ubu gira vuba aho guhagarara Urwaye yampaye azacyuzuza.
Igiki? kiriya kizamini Uzamabona mu matanga. gusa unafite ikibero ikinuza cyiza Igiki? igikono Uyu mukobwa si umuswa. n'umuzunguza Uzabona yabaye wa mbere. Ubundi amanota afite ayakura. Ayakura he? Agarura ureba abanyeshuri wenyine. Kiravuga. Ibintu murwaye ni ibiki? Wasanga na mwarimu ari kameze. Mwarimu agarura. Ugize ngwi. Yewe n'abavanamo. N'amagara. Ugize ngwi. Degite njyewe ndetse nk'itabira. Utaho ujyayo. Rero ni mwarimu wanashitse. Muri corona itaramu ari musenyeri. Muri corona iri. Ubwo niko mugaruka ku ishuri. ni wowe ufite runini Ubundi wabateye ibibazo nk'ibi byose. Ntabwo bworoshye. hakurya ni kagufi Urumva ibintu muri yemwe abanyeshuri. Ibi bintu murabirebamo. Master, kereka ngubwo ukuntu bibona. Wowe derese iki gitekerezo. Ugize ngo iki? Uburyo babigenza abanyeshuri. mate wayikoze Master, cyawe reka ngubwire. Bwira ra. Cyenda ngo nashyigikira ibintu nk'ibi. Cyo ukuntu bibona, Tito n'uyu munyeshuri. Muri iyi minsi bafite ubushyuhe. Kandi ugende kuzabigenza. Ubu ngubu uramutse ubafite umunzani rero baje bafite ntabwo ari byo bafite kuko n'ubu urabona ko bavunira. Wewe kumahanga yindi. Undi mwana ubibona ni ibyo muri mwe. Master rwose utaranyereye ko uyu mwarimu master ndakuba ni karashi k'intebe Uyu nguyu. Ugize ngo iki? ajya atwara n'umukobwa kuri ya matema arambeshye Niko yamuko. arambeshye Oya nanjye ndabizi Kuki iyo bicaye hano mwarimu ari kukwigisha. Kuba mwarimu kuzenguruka hano bari kugaruka. Yesu we! Uyu mugabo ashobora kuba asambana. Bararwaye se. N'uyu nguyu ni we. Ariko ibintu babibonye. master nuko ndi kuyibona master aka ni agashimbi bamubise umugeri ndabyimba Tuvuge ko iki ngiki ari ikibyimba. iyi ni ikibyimba ahubwo ndangira abantu botsa Wowe teacher nta bubyimba burimo nta yagize bubyimba. umusa umukobwa No. Nikaye bibamo. ni teacher yabinyigishije amata k'umukobwa njye nigisha reperesikiyo Master ikibazo Bayambwira. Imbere hano. rwose nakubeshye uyu mwarimu yaramwenga afite kinini Uyu mwarimu yarakubwiye ngo afite kinini. kuko yaramwenga master aho twari tugeze urahibuka aho twari tugeze urahibuka Icyo ni kuri kw'Imana ndamurya. Deo ndamurya imeze ariya mata